kwa sababu mko wengi sana. Ama msimigi gotera ngora alikulia ngororo bana batera ko moiga. Okay, very good. So msimigi gotera kuli bono kuli gotoremia abo Eric Oira nimbaro chega. Naona waimbaji akina Irene wako hapa, waimbaji wako wengi sana. Tukianza kuwapatia nafasi kila mmoja aimbe, tutaimba kuanzia sasa mpaka jioni. But what I promise is this: after the church, baada ya kanisa, nitawapatia nafasi kabisa au waimbaji wawili watatu wakaweza kuimba. I can see Makubamba here. I can see Tata Bangakire Bono Motengecho. Abarogi bonse bako Motengecho. Abanyabitina bake Motengecho. Bali bako na go spread chi propaganda na ebintu binde bako kiake. Bako Motengecho mpaka basinyo se bako tinina. Lakini nyambono bakiruma ete bakumeti sana. Baganyire kuruma mbingi togoja kulika gusingi togoja kukwana. Batebinga ngo. Yes, thank you so much. Waimbaji, asante sana. Karibia huku mbele. Very good. Karibia huku mbele. Mko wengi sana. Mko wengi sana. So wale ambao walikuwa wameimba nyinyi mungekaa hata. Lakini msimame tu mpigwe picha. Wale mlikuwa mmeimba mkae. Yes. So what I will do is this. Mtakuwa wangwana. Mtakuwa wangwana. Wewe utasema majina na ile kazi yako ambayo umefanya. Huko kuni yake. Yanto basakotera. Huko kuni tu. Eko garaba antu babase ko ngitaga wana miririga no alega ndo chabateri bamura aya. So tufanye hivyo tafadhali, jina na ile kazi ambayo umeimba hivyo, tukimaliza tukienda, and then of course Farike will come later to usher in the church. Karibu. Shukrani sana. Amalieta nenguru kwa Daniel tariki oyo mugwakura miriri ingae pia yemo mwanu baba. Thank you, thank you. Biamono. Na incha samarieta ngoro kwa Nicholas Omiti. Ani Omiti changanya. Wono karati. Wajimani ya jande kire obe. Ai. Wajimani ya jande kire oyaye. Abu sawa, asante. Jandeka ege sunte ime erara. Obi. Wa. Nabuaba. Aya, next. Asamalieta Ambassador Edward Masagege ndereta makweli na tera. Asante. Dan Hassan Nebo kwa heri emambelie gocha Keraba chenu baraumira nenka Nato tebo mogano buna tuabuire Nato manyonsi emambelie ngia. Asante sana, thank you Dan Hassan. Onyendirinche Wanga nairuruka Babeli jambarore Babe no kumbarore Wamona bandi Bamenye taro Oyakurukunga Farike Cowboy 045. Thank you Cowboy. Elieta mauza muziki jana. Wobo chinga mborobo goboke Tokoro lebi nyoro Abande jomba buati nebi duma imebako genda Abaisi abati yako ngonjia Nyoko mokenjira ale gocha. Aya, nyoko mokenjira ale gocha. Wengine tuendelee kukaa tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Asante Katonzo wakatonzo msingi wa Yesu. Thank you so much. Amen. Amen. Wacha tupatie huyu mtoto naye atoke. My name is Nismak Nyanchera. I am a gospel singer. Thank you. Asante sana. Thank you. Asante sana. Asante. Jina langu nami naitwa Eric Oira. Narosire gusanga endagerane chingurue. Narosire gusanga endagerane chingurue. Koira nande gochia sitata. Bwana Yesu asifiwe. Ndoche baimukira barogia bandoche bangeire. Tata bangakere bono omotengecho. Tukwane limonyo morogi kara kulioka. Tata bangakere bono omotengecho. Thank you so much. Igongoro kwa promara kia sande kose omotengecho. Biamono asengenjo walimwacha kole mifa. Asante sana omotengecho brother to Rebecca Thomas, Right. Next. Bwangu please. Koroku Lavi the Queen. Around ye chenchelia taiteria. Wow.
Muchenjerie taito Aya. Nanyo turasa matangati yatokuwa nimbi yatole. Omonene yesabakwe. Tumekuja kwa sababu ya Boaz, ni rafiki yetu. Kwa majina naitwa Irene Nyaboke, enda tafuta Irene Nyaboke YouTube na mtabarikiwa sana. Asante sana, asante. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Lydia Bosli. Nyimbo zangu ziko pale YouTube, Tara na Nche. Mbarikiwe. Asante sana. Thank you, tufanya haraka. Nkorerega. Leni. Mbia mono sana. Obe ange. Yesu gakurangeria obe ange. Gote bana se vive gesierina gesiekwe. Oiro vya umbosa obe ange. Koro Kulimi official. Thank you so much. Asante sana. Thank you. Mechando yenseye ninye akero kwaheri. Mechando yenseye ninye akero kwaheri. Mechando yenseye ninye akero kwaheri. Hallelujah. Ningende ultimoka. Kurukulizi mora. Rest in peace, boss. Asante Liz, thank you. Next, pass over the mic quickly. Ni kwa neema yake Bwana. Koro kudamakiri ni mora kusoma mwanadama. Mwanadama, thank you so much. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Naitwa Rosemary Mogute, ndio nimeanza usanii na Mungu atanishika mkono, naimba gospel music. Wimbo wangu wa kwanza unasema nimesimama bado kwa neema ya Mungu. Amen. Thank you so much, Asante. Yes, Bwana asifiwe. Amen. Amen. Mimi ndio naitwa Denopi. Ndio nilimba wimbo wa Boaz ambao inasema ukalikali uko akiasa bana bamino. Unde bwensi kwagoseretega kitu asabiro kwabira. Oralebuya musani wabange oralebuya. Oralebuya litokeli montororane mbuyamano. Amen. Thank you so much. Nkomwatore chingakia terogotero ko special to the family and our friends. Asamaria tankoro kwa chindi wa Joshua. Everino musanya for a long time to ajita matankaro mo sokore asirete and we've been parents. Thank you. Please. Gotera. Gotera, please, because of time. One day on a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. YouTube Asante sana. Thank you. Abantu bacha amatanga po asimbu yamole. Mbuyamole na inde. Inche gonkoro kwekiramba utikia munyango. Kelige ko batangasire binyoro byoto gwete kera twanyororo bakona kera twanyororo buya. Asante. Koro kwekiramba utikia munyango. Thank you. Na inche by the way no mutangazaji kama wewe. Mbiyamano sana. Odo moralibu na inche ngomoandali ikondo baadaye. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asamaria tangoro kufenuel Simon Choro kokora mangana live streaming ntereta gotera gogoro kunga umenifanya ibada ni kuabudu ni mtu balitoko ira abantu gochiwe gochiwe. Asante. Thank you Simon Jero. Haya, huyo naitwa Haya, abantu baminto mwensi abasani babo asimbu yamole. Mbuyamole naende. Njego nguru kwa ombiro bokano. Ulioterete enyangi endangani yaso mugondo deni. Nguko igumole. Enyangi endangani yaso mugondo edeni. Omone na bwata nitie baba damunawa. Asante sana tiganya sae abalende mwenzi. Thank you Ombiro. Asante sana Ombiro bokano. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaniona nipungie mkono kwenyewe tafadhali. Mbia mono sana mwibera ndonga nchere daikeye moyoka. Boaz was a close friend gocha sende. In the year 2023 inche migi nonge ngontu anyolete opportunity yogotoka in the US. And litukeli particular tarehe 2 nini chiete korra Boaz ikagera tore abasani na Boaz kuru mtandao mono. So tarehe 2 of October 2023
kindedelewe angateba ngatiga ngende nchikorora Boaz ikiagera busani bwesimi bwokambogo konya. When I went to check on Boaz nagogete sana. And konda alichindagera chia Kenya kubura chirake. He took me to a hotel yomo Kenya ego sambe nyama ne nobokimo buyega bwa Kenya. And ekerere nga nimbo enta gwakane kyako na akiresho iberesa to Boaz said no, you can't come to see me na ando ogore ndagira ninchenko yakana. So those words keronko mokani ngati anga kana gantebi, maybe you could remember my gentleness guetero gukugoroke ndagira. So Boaz no montorenge umana kegima basabanta abanga basani abanga abacha na abande maybe bata nyara goika. Nchego nkoro komakubamba roba olioterete enyangi kyonkiekyo mbia mono sana. Asante sana. Kunake igo batebiro kune tata. Kuna tuigweti bona nga kyoko. Na kongu sana gotera ase timayeti batrende. Kuna iwe. Nyasawo. Imaburende twamanyire gosoma. Biama. Asante sana makupamba. Be strong. Hekizekeli naende na akolire ki? Buya mono nche samaliete konkoro kumigi migisi. Elieta linde ne championi. Wase Mr. Bang bang bang. Boaz no mosani o no monene una makubamba teba kere tu achire gali montoline rogo togeni no montole grisha bikiri nene lia matera ito igo buna ntene nega iga tu asiririo mosani tu asiririsha bikiri nene ege nteke mante beti ntere lakini orali de ntaraika gogetera mbu yange kwanega iga ante beti diko gotero gogotebanga enseye ngweta tuli ondetayo guchikomenyaga mirere igo kule nse ya matuka ya make korama ya kabumu ya sabantu konya abante so konyara enda mwamwe bitina emokone ogwekaga tokeani sawa sawa yes ngole ngoteba ngatusabira omwana olio anyagosebuka angana atera kini mbwataka kubaga keigo monyabere kunango kubagora chire Monterezi Abantu baito Nyasaye no muyare Igago sisenia Abantu baito Nyasaye no muyare gaki Igago sisenia Nyasaye no muyare Igago sisenia Nyasaye no muyare Aelio muelio Sesenia sesenio monene Sesenia sesenio monene Sesenia Buya mono yanya sabarini. Asante sana MC Migi. Alafu kuna vile mnafanana na Boaz. Sawa twin. Asante. Abantu ba mintono nyatora sama be tukwana niga biyamule biyamono sana. Chasa malieta ngoro kunga Davidson nyabeli mongale but ba maetenga babji homo science. Igo ngotebanga pole sana se family ya Boaz nyasa ba obalemu especially omwana oli omokotigara gakitoka tenga nyasaye onye gakulenda abantu bae tigara chakero omwana oli amona mama mwabo abaiboli ngo basabanga nyasa ba obalemu nechindugu moto aromorembe naende momenye bya Boaz twanchaine sana ebintu mbiro bigoro kunge challenge gotero monto kole challenge ali gokora materane sana. So they had a conversation nomo swati okorokunga lini nyamwaya komote gotera ngoronterete gokorokunga tiga koega bana be sukuru pimera mokae kwerende. So lini akamote binga ngware gogotere umumuro tare gogotere Kiswahili ekerekero montaigu bono Boaz akamote inga tima etinga nama ete Kiswahili biyaigo lakini bakatenga they facilitate ngorogotero kwa sege Kiswahili go senso kyo gotero kungao. So asama skani Boaz lini agante intero gotera kwa basani esinginja basani na batenena na Boaz especially mwako yo chaga yokoro kusam kero montato ale ngoro buneli o montaho koira buno yo mwabo kolenda ngaitenga na botogo chinje society yitu gosebona gaki. Yes abantu bali mole metandao abantu bakwereire naende norabo ko bachongeri
Akitiga Nyasaye babiri. Togotenga Boaz tigara rebia. Nyasaye ndi familia. Mbuya mono. Thank you so much Babji, enyewe ni Babji. Unaona vile anatembea. Asante sana. Thank you so much wasanii na tunashirikiana na ndugu boss. May God bless you so much. Sasa